Ab'ekigombe kya Rotary ekibanda okutandikaho enteekateeka egi n'okushanga ngu abaana bingi tibarikuhendera ekibiina kya mushanju kandi aba okushomesa eby'emikono batandikire omu Town Council eya Buremba omu district eya Kazo kurabira omu kitongore ekya Joyce Community okuhweraho okushomesa abaana enshoberwa. Kandi egi ni pilot ntwenda twize tucollecting data myaka ebiri omu miisho mwaka gumwe omu miisho turebe abaana batarabase kweza P7 barahi abayirize P7 bataragumize mu barahi kino kubariyo mbakozesa obukugu bayihire omu bitu abahereza. Omu nteekateeka egi habaho n'okubangura abaana babishiki omu kubaziira za pads. Nosanga omwishiki awuze omu micwe yatiine ebyokukozesa nka za pads naza kuheza ebiro nka bishatu atizire omu kusoma ab'okutiina ngo bazamusekera abozo abatayibe bariyo mbashoma so itwe nka Rotary tugira ngu twaresire ebyebarani tutagumaho twine kwegesa abishiki okukora pads bakukozesa emikono yabo. Enteekateeka egi abantu b'ekicweka ekya Kazo bagyakira kandi basiima ekigombe ekya Rotary. Mbwenu ninsiima Rotary Club hamwe na Mrs. RC owatandikire idea egi kugira ngu atahe ishomero kandi akoragane na Rotary Club na yete mu biyambi mbwenu ninsiima munonga munonga. Abukuba kwega ekiharani n'ekintu ekitakubasa kuruga omu mutwe obwakuboteine chwera onkano basa kuzaha muntu orikuboine ebiharani obaziira kandi ofune entaasi. Okurigirira aha bihandiiko ebya Ministry ey'ebyobwegyese eby'omwaka ogw'2017 abaana abarikwingana 1,886,657 nibo bagiire omu kibiina ky'okubanza kandi bwanyuma y'emyaka 7 abaana 74,954 nibo bashitamiire ebigyezo by'ekyamushanju ekirikumanyisa ngu abaana 1,011,000 bena bashatu tubarahereze kyamushanju. Amakuru aga gashakwa Timothy Mushabe.